takakulah hikmahnya beliau di dalam mengajak orang kanan elok. Sampai zaman kini mama aja papa, walaupun ranah Minang kuah, Sumatera Barat kuah lah 90% Islam. Namun kalau jo kareh awak menyampaikan kaji mah, nang kaji awak takkan pernah diterima orang dah. Iyo tidak? Iyo tidak? Iyo mama aja papa, iyo hikmah jo awaknya. Dah perlulah awak emosi-emosi do mak. Kalau emosi awak makin langang lah tapian jadinya. Malah dengan jiwi hatinya. Itu pemangka. Pemangka lah, hendak kali lah pemangka. Mengeci yo no mengeci jantung dan dia. Cuma tua merah dia. Anu yang bayi dia kunyo ceramah bayi dia. Akhirnya ndak aja kelaku do mama aja papa. Banyak. Kita julen mah lembut, hikmah dan pembelajaran yang baik. Allah yang berkata dalam Al-Qur'an.